Bahaye ikaze mwese abakurikiye Nini TV. Uyu ni wa mwanya mwiza w'inkuru igezweho muri aka kanya. Tukaba twabateguriye inkuru igira iti amasaha make mbere y'uko intambara ya gatatu y'isi yose itangira. Iyi ikaba ari inkuru nzabwira abana bo muri 50 uko byari byifashe mbereho amasaha make y'uko intambara ya gatatu y'isi yose itangira, aho leta y'Uburusiya yari yatangaje izihorera ikarasa ibihugu bya Finland na Sweden mu gihe byaba bibaye abanyamuryango bishyira hamwe rirwanyiriza umwanzi hamwe OTAN rihuriyeho na leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'Uburayi. Muri iyi nkuru tukaza kuba turi bwifashishe inkuru yasohotse mu kinyamakuru Kigali Today yo kuwa 14 z'ukwa gatanu 2022. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ikaba ivuga ko ibi byatangajwe n'Uburusiya ko kwihorera kuzagushingiye kuri tekinike za gisirikare. Ibihugu bya Finland na Sweden bivuga ko biri buza kunoza neza muri izi mpera z'iki cyumweru ubusabe bwabyo bwo kwinjira muri OTAN, nubwo byari byaremeye Uburusiya ko nta ruhande bizabogamiramo mu rwego rwo kwirinda kugirana ibibazo n'Uburusiya. Ikinyamakuru Commerce cyasuyemo amagambo yatangajwe na leta ya Finland igira iti ibi biraterwa no kwanduranya k'Uburusiya nyuma y'imyaka by'imyaka yo kutagira aho tubogamira. Ibintu byarahindutse muri Finland ubwo Uburusiya bwatangizaga ibikorwa bya gisirikare kuri Ukraine. Finland ivuga ko yabajije abaturage bayo iby'iyi gahunda yo kwinjira muri OTAN, 76% bagatora bemeza ko babishaka. Bakaba bariyongereye kuko ngo muri Mutarama uyu mwaka ababyifuzaga bari 26%. Igihugu cya Sweden nacyo cyahise gitangaza ko ubusabe bwo kwinjira muri OTAN kiza kuba cyabunogeje muri izi mpera z'iki cyumweru nk'uko byari byatangajwe n'ikinyamakuru The Washington Post. Televiziyo y'Abarabu Al Jazeera yasubiyemo amagambo ambasaderi w'Uburusiya mu muryango w'abibumbye Dmitry Polyansky yatangaje ikinyamakuru Unheard agira ati barabizi, avuga Finland na Sweden ko igihe babaye abanyamuryango ba NATO cyangwa se OTAN ibyo bice byagiye ku ruhande rw'umwanzi bishobora kuba intego y'Uburusiya yo kuraswa. Mu bihugu byamaze gutangaza ko bidashyigikiye umugambi wa Finland na Sweden wo kwinjira muri OTAN harimo Ubushinwa na Turukiya isanzwe iri muri uwo muryango. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yagize ati ntibishoboka kuri twebwe ko twabyemera ko Finland na Sweden byaba abanyamuryango ba OTAN, nubwo atifuje kuvuga byinshi kuri uku kutemeranya n'abanyamuryango bagenzi be. Ubushinwa bwo bwari busanzwe bwaragaragarije umuryango wa OTAN ko gusatira Uburusiya bizateza akaga gakomeye ku mpande zombi zifite ibisasu bya kirimbuzi. Hagati aho Uburusiya bukomeje ibitero muri Ukraine, aho burimo gutera ibisasu mu mijyi itandukanye y'icyo gihugu no kurwanira mu ruganda rwa Azovstal ruri mu mujyi wa Mariupol, ahisha ingabo za Ukraine za nyuma zikirwanira muri uwo mujyi. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky avuga ko yemeye imishyikirano na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin ariko igakorwa imbona nkubone bari kumwe bombi. Minisiteri y'ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo ivuga ko iri mu biganiro na ngenzi yayo y'Uburusiya, aho isaba guhagarika byihuse intambara muri Ukraine. Bikaba ari ku nshuro ya mbere Uburusiya na Amerika byaba bikoze ibiganiro ku ntambara ibera muri Ukraine kuva aho Uburusiya butangarije intambara muri icyo gihugu ku itariki ya 24 uyu mwaka. Radio RFI itangaza ko Ubushinwa nabwo bugeze kuri imyiteguro yo kugaba ibitero kuri Taiwan ishaka bwiyomoraho, ikaba nayo ishyigikiwe na Amerika nk'uko isanzwe ifasha Ukraine. Ikinyamakuru cyitwa South China Morning Post kivuga ko amashusho ya satellite agaragaza ko Ubushinwa bwashyize amato y'intambara hafi ya Taiwan agomba kuyiteramo ibisasu bya misile. Ayo mato y'intambara y'ingabo z'Ubushinwa arimo kugerageza ibisasu bihamya intego neza, ibyo bita missile de haute précision ndetse n'ibindi byiswe missile balistique bigomba guterwa kuri Taiwan. Murakoze cyane gukurikirana iki kiganiro, tuzakomeza tubakurikiranire ese iri ryaba ritangira ry'intambara gatatu y'isi yose cyangwa se hazabaho ibiganiro by'amahoro hagati y'Uburusiya na Ukraine. Mutegereze amakuru yose tuyatubaha uko agezweho. Murakoze cyane, ndabakunda. Yari Engineer Juventus. Ciao ciao.